abagore hari muri gito abagore ni dukunda aho dukunzwe yo mukobraga none mugoma hari bizana kumante umugore urukundo bishavura umugore ntagirana uvuga mwe muhurira ku rukundo bakundeho bakunze ruhari hari none urukura aca yigira kiyo kirapakira ingeho kiko cyane barongoresha ahubwo niba narongora ubukwaye mu mutwe ngaho zarongora ari tomba mbuzi itatu ziherera rimwe umwana baye nurasika we yatarabyibushe nurasika yarabyibushe ari makuru mfite ndegereza kurongora umugore munini n'ikibazo nurasika cyabyibuha kubera yarongoye umugore munini amukunda amwita aho kamunini nyafi wanjye mu bantu bakinnyi ba filime mu bantu bemera ko bafite urukundo fana rufise agira guhisha umugwi wanje kai fana yagize ishavu ryinshi cyane mu rukundo wa mudekoni yagukubita n'ikintu mu mutwe yego erega mama agira ishavu ryihuse cyane banaje mbona wapi haje ndagaragara we nta rukundo ufite mbese none bubanza gushigikira twebwe tuba turi impande yawe uwundi nawe yararufise ari garasi yani nafite urukundo nabyazi n'amakuru afise areka sice ndira nanafyibuye orere mama orere bebe naye ndimo niganirira zari inkuru mazu bose utanguye pankarite mtoto pankarite ariko preba nk'umonye kikweye apetisha irire maze kwari mu afite defo yagute ura kuri wenyine narago ngunda bangahe ko je nagerageje kunda babiri birananira abukunze wenyine ucurura kandi aguma ashaka kumusoma kanabwire we Justin jewe umuntu umwe waraye umutima n'uje mwana babirima inyishu yanjye navuze oya basi ukunda umuntu umwe ariko navuze yuko ndabirashika nka mucitinga oya jewe ibyo bintu bigira gute biraruhishanye yewe ikintu navuze sinisubiraho nta rukundo ugira ubona kugira wewe eke ntago mfise wararufise ikirenga ahubwo wararufise wewe ariko wewe wapi gute wowe wizi gute yaba uri mu ex wanje wobivuga narabibonye mu bayegise basi acha bimutwende byerekana ko aza aba ex bane naba ex ngira kuba muvuka sindakunda James mu ex ari wende nawe papa wase twemeze sivyo uzutwereka umusire wawe ni mumuzi mushaka iki nawe nzi tumumenye umutwereka ati bana kandi watwicaritse yapani by'amajyamba ndabicaye kandi ngira nije nabicaye cyane n'umushiro yo bicaye nije ngira ndongo waramubujije ari urumogi oya mani bijyane byo guposta biziye ngo muzikora cyo postinga abashire mutabana rero wamupostinga kubera iriya chose nyuma ngo yifoto yishize ndagukubira ubu vise benshi ibaze muciye muhebana naho barabimenye nyine ko umuntu agiye haje ni mushasha kubera iki kumubereka ko haje ibintu kubera ari uburenganzira bwawe ujo wandika kuri sitara wewe umuntu wewe yahora tuma baraba nabi yaramba barira byatse ngibabona nk'ibyondo uva mbaho wowe kubaho turabona umusheri wawe kandi uyu no kugira tumenye yaba habaye idije ibazi ubu rero afite amanyanga menshi je baranandenganya uyu naramukoreye kabizi pereza amenye naba ndabura ngarero yaje kwatwereka mu nyuma abantu batagira urukundo asite gusa wewe dani ukawufise na 0%. Yembiza urukundo cyane twarabanye mu nzu ufise indabunda ndihorera y'undi mugabo oya bivyo cyane oya kandi bya filime mu buzima busanzwe yo genda kunda we je nkunze n'umuntu ndarira nkarira nyine mbona agera mpebe ndarira
Iyo ni filime we. ndarira kabisa mbona ngira meme ndarira uri twani Iyo ni nuko filime. urukundo rwanje rugiye hajya umuntu arakunda rimwe cyangwa akunda kabiri cyangwa aragira ayandi mahirwe ibyo byaye bya kera umuntu ariyongeza oya ni rimwe uriyongeza mugabo hazi uriyongeza byanze Yego. ariko ruza ari original n'ubundi Ngare nk'umuntu nzorutereka ko je bazabahiriwe bro. Ni bwinshi baruze rugeza. wowe urakaraya wowe ubundi umuntu urambona n'urukundo agarukundo naragerageza kumva ko rutamura ngo runyeka afise uri mu guhewe gipfuriko je barananze Urukundo. yo mununze kandi baboneka ko akara ubiravye neza Nzotereka ko. yo karira umugabo Umva kabisa n'umutwe rurima amaso byose ndose. danega ariko arereka yereka ni muntu pasigaye pasteur Hano ubiza ko aravuga ari ibyatsi cyangwa ari deparira mu bantu ibyo mbona urashobora ko yakakunda byo amakuru amakuru ko yazari inkuru rufise maze abona mu constate na 0% na 0.5 Chondo cyo neragukunze n'ivumbi gatumu. ivumbi gusa Inubu. gusa Kandi ni hagukunze. jewe ronze umuntu Uza uvugana kandi. genze umuntu wamukunze akorana n'umusozi yanka kubera agaciro nose none uwankunze Urashobora kumukunda ukuratana wowe rero nawe umuntu w'umugabo none ko yumvira kuba yaramukunze nera nawe ntamukunde byo Nemba mbona ko umuntu akora urukundo kana karugwanya yago nawe urumuntu uyareka oya webye ntibisi Niragukunze aguhisha agaciro mu ibanga nangere rikomeye cyane. ako kantu aramvuze Aguhisha agaciro mu ibanga. cyane maze kutimubona aba yanka gushira umuntu hejuru Kandi ni bien. umuntu ukunda kumuvuga hari ibintu namubaje nka gatatu agira bimbwiye nahe mbona akagira bimbwiye cara biheba mu nyuma mbyumva mu bantu nari mbizi n'ubundi ko mukundana shaka turakundana nyine Wamwafu musheri. gusa aho utangiye kuzira mu rukundo gakeya ubu uraryohewe no mu maso umuntu arimo namarafiki ari mu maso mbere wari igikashi ngerageze mbaho ndi umwana mubi jewe oya ubaho utaryoheye utishimye bazi ubuzima Amazi yari menshi mu mutwe. none ubu siporo irakorwa nta siporo nkora ni ndago bounce Oya gym nakakubwiye. ni gym Bumve baruvuze sport. siporo nyine gym ya saa 11 z'ubuca saa 11 ni yaba papa bamwe saa 11 ni abantu bafise inkundo saa 11 muri weekend Ariko bantu byo bimvira ari byo umusaza hari indi sport ikavuga. none banamuzi Tandukanye na gym, twere nk'abana ntitubimenye. birashiko kwimvira kuri mariage yawe yiki yawe na sheri usibiki none ntukunzwe none no gukunda bisobanura Maria yo bije yakoze mariage acarabura kuri medi Inde. bijuwaje mu Rwanda bije naho mwimvira ejo uri njyabiti yagiye Na ketchup. bivuze ko ukoze mariage akacapo rimwe na rimwe araboneka ariko bije yahise yagiye uragoye Uze mariage rero ucugenda. ahari nawe uri mu Ahora nzira go. rimwe mu bugi dore mubonye buri muri oya nta bugero babaseneka nzo gusa nzobiha umwanya nka rimwe reka nawe nusanga atabihebye usanga ari buri mwanya kubera impamvu zo nka rimwe mu mwaka mu mezi 8 ariko bya bimwe byo kubya buri kwezi Misi. Misi. twakoze filime nyinshi bazoguma barabazijya nyine filime nyinyi imyaka ine azobira babaru Mamaje. Murahagije. shada nakubabaje oya jena ndio si joke basi natuma tubaza kile gusa shada ni wewe nawe urakekuzima ngiye kuzima none gashani havuze none n'ubyo utanzorera ko bana bizohava bigira kubera ntaki wowe ntiwaruka kugira Maria ntabwo ntindi nibyo mvuga nyine n'iyindi iri mu nzira yarabizi twagiye mu ikomine ubu dusigaye kuja kwa pasteur abyemeze nawe umviriza rero n'inzima wowe kwambara costume ugiye muri Maria nk'ibaga zarayambara umunsi yose uko navuga ibyo z'amakositeri oya ngira ntembere ndayikoramo nkayibika biba bigoye uri kumva rero ubundi wamaze kugira urugo biba bisaba ko amabwiriza icyo bakubwiye muhirwa mu kugendera bakubwiye ati reba filime parika
bakubwiye ati kora uku niko kubaka ibyo rero nibyo bizotuma n'umuntu atagira na Mariya none mu rugo ni ibintu byo kuvuga ngo heba nagira akazi karabandanye n'urugo rukabandanya haca haza ubuzi bwinshi wa muntu hazamwe abana nabara wa muntu we nabishashe kuranyigisha urabizi sawa ariko rero buryo urabizi ariko rero umuntu umaze kugira mariage inshingano zishaje bagiye mushaka mubyeme reka bisana nuko grâce na grâce ari nende kumubwira bijou kandi nanjye singubeshe ndimo ndatamba siva awe nakubwiye reka ndaho ndarota yakubwiye nawe uhagarike suva ngo yambwiye mpagarike jewe ndi mu rugendo rugana mu ijuru haleluya kandi rero ubu jewe nderekwa neretswe ikintu nimba neretswe ikintu kigomba kugenda nkora uko nyene uriko mbaye kubwira ni ukuvuga rero cyo nshatse kuvuga umurongo nshaka kwinjiramo n'uyu nguyu ndabona umengo uzohava umbangamira bimuze kujya kwisengera oya sorry gatoyi nzokora filime z'ijambo ry'Imana numva ko no gupfa uri hafi kandi rero iyo umuntu agomba ubushaka nse ko uko umuntu iyo imyaka yo kuragenda agomba gusezera arahinduka akaba yumva mw'Imana cyane kandi mu majambo avuga atatu akantu k'Imana ubunika nikakibura kandi naratamwa no kuja mu rusengero mbere akaza mbere aguma kavuga Jesse mu rusengero ye ruwa mbere rero mu pasteur azomwizagira gute kaje mu rusengero uyandi hubura ko je ndi mu rusengero kandi ubwo ndimo niko namyemo nje upfuye je n'abana sinokubesha oya ntihagira reka kwiyumvira ibyo bintu kugira ntuke aha nutabyi ubyumvira n'udapfa rero gusa hagupfu no gusa ikintu no kubwira umviriza batakajambo kambe umviriza akajambo aso no kubwira yezoramya n'umugore ahagara imbere y'urusenge ndi mama Avuze ndababwira ubutumwa nihana kubwira umviriza akajambo no kubwira mvugishwa mvuga mu ndimi ndabahanurira umviriza manze mvuge ntukavuga umugabo uri kuvuga oya birangiye je nakoreye Imana bimwe by'indani nijyo turi kubwira bene data bene data urumva bisaba ko basi umuntu apfa ngo hahirwa abapfapfire mu mwami ahani jambo none undi ko umuntu apfa akagenda kandi nta n'umuzuka azobona kabyukira kunki mu muriro nanaragiye nani wewe kweli bye bye umviriza dukuye ko Dani nitwa Daniel igeze mu zo ryavuye Daniel ugibutse no munsi karo oya yo no muri karanga muntu yanjye tubujije kuzokwitwa Dani tuzoze tukwitwa Daniel nijyo rinjohera ubu gusomba Dani ubu uyu muntu ampamagaye Daniel nijyo rinjohera kandi bwa mbere Daniel ryanjohera ubu rirambira Dani bamuhaye uburozi bwitwa buze shaka Daniel ese jonda makoye nijyo ndabo ntabwo buragiye ndagiye biraboneka busimanye kwakira mugambi gusa none hamwe Imana yabiri mu ruhande rwanje basi umva nabangiye neza twese se nimba ndi kubesha niyo mpamvu Daniel karishubwa cyane nimba ndi kubesha ntakijije kubera yemeye Imana kagenda nimba ndi kubesha ntakijije Imana nikorera ku bishosho nzogenda ariko nimba nkijumba ko bindimo nyene Dani reka Dani ibyo bintu bazaba babipostinga buba buja ku mastati duca dushira bwabo emoji bwo munsi bw'abantu bariko bararira nese urabazwa no gupfa kahageze no kwera none kuri uyu yarupfa uruya rurapfa kahageze mugabo rero nibyo bindi bakubwira ati hagupfu no munsi wopfeje ariko hageze uracaho wamuzamuye ikintu no gupfa nyine samani bejewe hari n'ibishaka cyajewe ko Imana ibiraro ko nakoze ku mafaranga umufungo kuye kabisa none wumva wifuza nkangaye atakoze amafaranga oya amafaranga nico kintu ca mbere kigwisha umuntu mugabo jewe kweri ayazoba nkwiriye none zo baranga jesida icima nizona kwinkwiriye amafaranga nta muntu agira ahantu ngo ngezaha ahubwo Imana yonyene izi kuraba Imana bijanye n'ivyo uzoba urimo bwa n'utu Imana ntigeze irema amahera ikintu kimwenera wowe amafaranga yaje ko n'amafuta rusamanye kigera ndibaza kigera mu ijuru nico kintu zo bazi abandi bamwe mu gupfa baguma abandi bamwe mu gupfa baguma bagira ubwo sinshaka kugenda sinshaka udufaranga amafaranga Dani wona dushaka kuzokoza ku mafaranga
ciye kugera ku isaha ayo mfise oya sama hera ayo mfise nituri umuceri rindira nituri umuceri biharage twese ngaha turashonje nituri umuceri biharage nituri n'inyama banze ndagusigurire kandi nukuri ko kuri ndi kuvuga kuzimu nta bantu bukujya ku isaha mu gatondo batarafungura ibyo ni bisa wa byari ko turabishima rega ugoza imana twari none basi ndakubaze ubuza amahera basi ubuza amahera ukigira mu ijuru ntibisumba urahazi mani wo mwijuru urahazi ko wumva mwijuru hariyo intuzanye hariyo kujya ivyamwa gusa aho wari mu bantu bifuzirira gusoma amafaranga umuceri uzowuronka bapfira mu mwami kwizera kurarema niwizera ko uzajya mu ijuru tayari utabyizeye nyine ni kwa satani ni mama nkubure basi ndakubaza nk'isene bazo twakoze ko zingana nk'utunyijemo tugakora nk'amasinema basi ntatanavuga iby'Imana tukagara benshi rindira bureka tuzana benshi mu gakiza tukagara abantu benshi kuri Kristo urumva ko twari tugize iherezo ryiza naho twaba tumaze gupfa bakazoguma basira izo filime zibagara kuri Yesu Kristo hana kubazana muri ibyo kina filime ya Yesu none oya pani ya Yesu tuzokiri ya Yesu ya kintu yangiriye ndebera mu ngabo none Dani bisanzwe ushaka duhindure tureke kwigisha abantu by'ubuzima tubashire ku witeka warugu oya so yayo amazi menga nje nashikira birakunda maze hano rero je maze kwiyumvira ko umuntu nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima nake numva ko hano rero ngomba gukorera Imana basi sinkore ngo nuzuze hano nyine ngomba gushobora ubuzima sino bishobora na Yesu ku musaraba byaranze ati Mana nawe ngo iki gikombe cy'indengane siko yavuze ariko tugerageze ndakubaze bwira uvuze kangahe Imana ishimira ibyagukorera atayi hari twopfa hari ukuntu wivira aho wivira ugaca wiryamira ukabyuka uvumbuka uje yuja aho niyo Mana ashita yakoze kabisa Imana ni saza ariko nawe utabizi bari saza nawe Dani kuri ho Imana niyo uri kuravuga mu ndi kwihuta gute ibintu byose ni buhorazi aje n'inshuro nyinshi nakijijwe muri ubwo buntu Imana si saza ano ukijijwe ku muvuduko ukirukanga ukumva washuhiye umanutse umanuka nabi mbe nk'ubu nkijijwe nk'uko nyine nkaca nipfira nkagenda ndakubaza nkaca ngenda nkijijwe umva ko n'abana barutse neza ariko twese tuzopfa kitwa mugabo se aya majambo kuravuga oya ariko ndimo ndavuga ibiri hafi yo gukizwa basi bikoreresha rega nk'ubu we nanakijwe ntari byo wamenye kubera iki nabimenye namanizo bikuri mu gute twokwicana simenye ngo mwene data ari mw'Imana iyo nayo nshaka uzoyishinga iyo nawe uzoyishinga ndabikwemereye Iwa, kuri Imana si uno munsi sineje ariko uzoyishinga azoshinga intahe ndabandi mama ashimira kuni Imana yangiriye neza yakugiriye neza ikampindura ubu nyine waruheje kuvuga yuko uzotwara impeni iwiwe acha yirukana wimure n'abantu bose bazi impene nayivuze maze kuyivuga turivamo tujya mu ijambo ry'Imana turabivuza byabi yabo twarimo byabi twarimo udashushe n'ukonje ndakudama sawa kirazira ariko kuba akazi yawe umviriza basi ufume aho kugira ube kure rusengero ufume imbere y'umuryango mwari mwanya wo kwinjira ntabwo aho kugira nimba utari imbere basuba imbere y'umuryango inyuma y'umuryango gatoyi ntujye kure yarwo y'urusengero umwanya n'umwanya bakinga hagiye kuba buca winjira umva gende hafi orocyari kure ntabwo nsinda yemereye amahirwe menshi kabisa kandi uzodusengera nawe oya gusa jerekana kuba ikintu kimwe ndashimira basi Imana aho yanywera inshikaye ako karahagiye kuko honyine akonye nta muntu watakaje je hari ubuzima nabayemo reka basi kagenda reka nse nk'ubashinye ntaye gato ibasi ko turakora ibyaha byinshi twese turabagororotsa Imana tubaranye katubabari hari aho nari ndi jewe numva umenga nanjye sinitaho nkaba namara n'ukwezi kose ntanabuze Imana ndayivuga gusa no maruko ibyo byarambo ariko ubu sinova mu nzu nabuze Imana ariko mu rusengero shaye Imana imbabarire ko rega mu rusengero so basengera gusa no mu nzu yose nta kintu cya mbere nk'urusengero rwa mbere umutima w'umuntu Imana yakoze ati dusengera ahera h'Imana ahera h'Imana ni heza ko hatakibaho
zijya nsengero ubona zijya nyinshi zirimo ibibazo we banzura ku mutima wawe utunga umeze neza darubiriza kwanza jambo ry'Imana rivuga nti aho babiri batatu bakoraniye nanje nzabandi none ngazi bangaye hano hari kuvuga ngo ntiyavuze ahantu ntiyavuze ikibanza aho babiri batatu bakoraniye nganda umvuze uwo uvuga ngo wamena unse ndavuga ngamena je wanashima mushima ko ndi serious ndakubita chorus metre kuyikubita ucukuta mushenga ngaho twagiye zaniyo chorus ache tese kugira chorus nanje ndacyasenga uzi yo chorus we agiye kubanza yumviye mande fatu useriye man twagiye niyo chorus nene ko mumpira jewe nawe ibyo bidesa ni bikina reka dukubite yo chorus nadukubite zokagendana aturimba akantu korosha abantu bose bashaka none uratirimbiriye dushaka ikikurimo nimba ni nasiri na Yesu Yesu kora ngaho yo nkubonera ndi kumubona bishitse agakizwa ndi kumubona agiye mu rusenyero Wakaurindire. Reka ibyo rero muraduhenda. Mwebwe muko murande ko nimbira ko yegi mu mpinga. Muko murapinga ikintu kindi mwoko he. Murapinga. Muri tayari murabishaka cyane ko turapinga niwe tagomba gusenga. Byoshoboka. Ubu namwize muri jewe. Turagushimye Imana kuri Imana uriho kandi usohoka. Sawa. Wa mudukora ibyo. Hallelujah. Ehe. Kandi. Shtani ndo uyu. Kapana misi shikani. Ati shetani rero nuyo ngaho. None so nena ngwe gusenga. Kuki wabye. Ndapfuye reka. Iyo niyo gusezera. None. Hallelujah. Amen. Yego. Chamvuga amen. Navuze yego. Hallelujah. Reka ni genera. Garega ibitirimo n'ibitwemerera urarindira wakarampangera nako yapangiye n'abandi bari n'umusenzi Fagi umuririmbyi n'itumaje action Hallelujah amen amen Hallelujah amen Hallelujah amen yayumvise yokora amen Wazi nk'ubugiye nko mu rusengero Imani nk'ubagiye nko mu rusengero uri kuririmba amen chamwe tayiro nka murogo bigwisha ndanyuheze hanyuma yase none ko mugomba kamya amaso ko turasenga abacha mufaresi muririmbe tuje mu mwuka raba aba dutangure Changa ni indirimbo yo kumanura memwe muyera abatara ntanasubire no kugenda nasubire kugenda cyara duhamagaye memwe yera sha Ego. Look, can you sing it?